Lapen ang parliament Elvin Terona kahita dan dolo hoke cengmen. La sinilikai da isi puere di jirpot manje than movement isi la soka pangceng je karbi tumhan amme kape bakar biang lo ratum bihek hek penceng lo anak ke sar tuman ta mehu sarhanga tumta chini lapen Asam pen angtan nam Indian arlo da melo itu na chini je karbi tu hemprek hangbom amithang solajong kachari jakong as per constitution of India article 244A alang tum che hangbom Meghalaya state created in 1969 la so PBN ke state reorganization Meghalaya tom PDF pe na phi ye article 244A ke karbi anglong lapen dimasa tomhan hemprek ipunji a provision do probangke laso dolo probang Indian constitution long thapono lapen ke laso make kape prangke 86 movement penoli tum chinneng lagya do tinda chini lo lasin nona bangke wangbong pen ke isi urisi agency movement bangke isi lamdon chetoglo 1995 First April achiklo Dr. Joindorong Pia leadership pen MOU jetaglo central government state government la pen agency KSA la pen KNC itu la pen DSU tu laso jetok det pen api oko UPDS ma arm struggle kurilo latum da hele par phang pensi tumke movement peace movement pen ke je plan plelo pusalang tumke hele kaman or non mohat XMP Oren Singh be ka hai tum alang tumke political power come from bearer of the gun buat malang tumke hele pensi politik saja kong ke mana power ke mana buat malang tum hele pen je song lo penan alang tum central Army pen, police pen, CRPF pen, Chedan pen alang tum tame abibang ke 2011 aningkan alang ke tum ta central government la pen UPDS la pen state government tu lamdon cetak lo MOS 1 memorandum of settlement la det pen apio ko songtro ka tum ta ko am struggle kuri lo la tum ta hili par phang lo hili pen che song lo la ke MOS 2 2021 lamdon cetak lo central government state government la pen song tro atu selale ki chun galila ki chun be ke bang ele tumte power bang bang bom lo power bang na increase bom lo sita ele tum bang ke mena bang ke ele tum ke nanji ke paragraph 20 BA gono power mane autonomous state hempe ke bang gono phan hukum ki piuna ja kongke kar bang autonomous council avelang la ke council of ministers unse power do la se council of ministers ma power do hala toma decision se final decision le jata la se ile tum jong se autonomous state nandi pulau te non ta ile tum ingto nangne nilike BJP ki tun tala sote ninge tun dago ye ni tum ki tun ke te BJP tum alam chak do je LK 20 ke bang khiruni saraya lilo nilo dak sono dijiram long si dak Guwahati long si nil tu manang han Dimaso autonomous council la pen ke Dimaso district BJP la pen ke West Karbi Anglong la pen East Karbi Anglong la pen ke Karbi Anglong autonomous council tu nang han lo hala sos ke state BJP ya president ke Ranjit Das la pen ke General Secretary ke non MP Dilip Soikia la non la president lo la pen ke ako hala sohot Puni Sharma dolang General Secretary odak penan ni liala abari men appreciate BJP ke mansi pulo rotom tero na ke hai urun tera ke hai tumsi laben dimaso appreciate bang thomas ni chuning rilo na tumla autonomous state la putha ningje nang po la ben tumsi pang dak pa prang nang po la bang thom na ningje je MLA tum na ningje je inutta amasi nilisi otak ningje lo je BJP tum alam chak to
elket wani ke bang cheng la pen ke Rajnath Singh dong kalong ke bang laso hot ke bang hot piloma je NDA government bang lom de article 244A na implement pipo poke general secretary tapir gao retain pen tok ji pensili dong ban ange pidak district BJP apan ulun terang phan pula laso lam chake na implement pinang pola pen ke state BJP tumta autonomous state alama puthake nang chetonu nang po posi resolution pen jalda laso teng pensi non tame arji Dr. Jointerong pia kaida nang dunlo Elvin Teron kaida nang dunlo Delhi long tame non state BJP president lo la pengage la ke MP lo Dilip Soikia hola lamda ni dong la home minister long ke dam ke nang dunlo na dum social media long thek long ji je 125th 62 amendment la puthak pen chenglo la si official nang han nang yi pulo la pen prime minister long ke ni memorandum gipti pinpur lo ke betai ke thong lo ke pitan hempre ka puthak la pen ke Elvin Teron ke ai ke phong nang dunlo la pen la so prangta nili penan hola so ke rijak tera pe chenglok la pidili la hai tum nang dun lo je autonomous se ram pe na puthak surjorong bhar pen chenglok dia famous lai pen chenglok usuk teron pen chenglok penan tum nil tum dam sil da autonomous se Dr. Mansing long pi MLA ex MLA la sinoli severe solution ye tum pilo ke claim nahi what we have to resolve for autonomous state only one solution mohe Dr. Jointerong pia kai pen Elvin Teron kai pasal itu mass movement claim back nahi lai no the central government state government pe dili tum phan je karbi tum handbrake ke ha bangke tuming tonte we need implementation article 244A for creation of autonomous state under the constitution of India pula bang electro masi pite nengi pulong te electro ke isivera solution lo hili kamanda je song lo gente movement da claim lo lasi isivera bang ke peacefully je lak amuni pacetong sili tong bang ke je ASEAN tong bang ke hutil hiam na pele dangi je karbi pen ni basa tumakari nonan dang tong tela la penon ke tum ke united la sil tum bekla hangi la si la bangenon ke barikha ke cham ke chelo ba barikha nang le lo angi de solo ile tum December November che kloben ke claim na ko November December pen la lo prom je next winter parliament session aprang parliament do aprang je la so se antong te kaskom tum da dilielo ढालना जो दाम पीक लो है प्रेगमेंट पे अलग तुम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट सो सीधा अलग तो जेकुपे वन अलग तो खाली दे नीली तमे ना चरा बुंजी बाकार बेंगलोर तीन ना चरा बुंजी जे ट्रेन रिजर्व दे सीधा में बांसुरी के बाकार मु होटल ये रो सो पियलो तमे इले तो जे आता हैंड का पुठा खाना जे दो दाम ही होता दादा फॉर हिल स्टेट मूवमेंट atum pen patirpi ponsi hoda duda nangji dak kali kar biarlom det kali hotel yelom dame nili claim loke congress ke do hot nili CM do bom holo train reserve pone nili ema sala da train ke sigita hoda bangsuri please so se armu hotel yelom ni tum thana dudam lo la sinon dame da November December West Karbianglong, East Karbianglong, Longi Bagatum, mass movement claim na la sopi ke hutil hero sopi long tele toempre ka pura khana na nahi la long tele to ASEAN to central government state government tai tum bhan isi arti nang pipo la sile toempre ke han ani ke han aja pekla tum to pik sita pinya son ke han lada ke party dorom election meeting gali election meeting mane bhat ye tulira rohang pe election vote pipen ke pai nahi ye meeting gali Dr. Jointerong pi bhat election pe pithurun pen ke pai ye meeting gali Johnson be ke hai bhat election ka pithur pen ako vote ke bp pen ke pai ye meeting gali lage Jameson se bhat dek election campaign meeting gali lage ile to autonomous se na putha
hemprega puta nili rolling government amuni nike bangai pulang te pula hempreg ke ha ania klong pin ke ha tumta la so pe problem ke ban hai nei gala tumta kali me kana nili si mane son ke lage ruling party tu CM yang hoi pendam bina pu phere re dormale tu hemprega mane jare CM के लगे टेम्पुरी लिए अफंतना सीधा हेम्प्रे के लिए तो माजिल डी इक्विपमेंट के चेसों हेम्प्रे का मेन पे ना सॉफ्टवेयर ठेलों आता है में पिन पेन के दाम नां दाना सॉफ्टवेयर ठेल के चिरों नां अबांग कुबांग पियतुम होला तुम खार जाऊं तुम एक फनन दिन देती दोन वाले तुम लासिला सोन हेम्प्रे का चिक्रों थाप धांडा के तो ताप memorandum ki pitap che chok che je ka ching ba ya pe problem ta common isulam ke nang tum hai nang ji hok pet pen hem pe ka problem te lai no ke nang ji ba ke pini doctor join dorong pia ke hai anang li te pen tum hai elvin to ta pen tum hai laben pinan da kar bini chok mataran tum hai political party ke li lake je forum for hill state movement Laso ke common issue pulang de lage autonomous state ke अनुतीन कर दिया लोग सोम के तो आंदोलन के तो दोनों पार्टी जी को पेपिन से ले तो है लगी दोन मार ले तो पोटा दोलो नीली निंजे हुए लो आधरन जीवन से लो मुनी ताई खाई चाय लो कदा दाम लो माने कमी इते तो है लासी नी सी पे पहले तुम हांग लो बुलाम दे कॉमन इशू ला थाना तो पिचम कली इले तुम के कॉमन इशू पुटा के बॉर्डर इशू autonomous set of issue la hini issue bagele tom party dhorom jipu pepinsi song je jom je pin persi ningi si pet pen claim lo from je jara sign dekta chunji pula me yesi dilam bidai to kolo kado CM